mwami Yesu Kristo afise ibibazo mu nda, afise ibibazo muri seriye zo mu nda, mu izina rya Yesu Kristo, haba mu mitereko, haba muri seriye zo mu bwonko, haba mu mukiriza, haba mu mabere, haba mu mutima, haba mu nda, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, haba mu izosi, haba mu bikanu, haba mu misaya mwami Yesu Kristo. Ndasenga mwami Yesu Kristo ubushobozi bwawe, ndasenga mwami Yesu Kristo ubushobozi bwawe mwami, urekure umuriro mu izina rya Yesu Kristo, urekure umuriro mu izina rya Yesu Kristo, maze igitangaza kigaragare ko murami, igitangaza kigaragare ko mugoroba mwami Yesu Kristo, wiyerekane ko ukuri Imana, wiyerekane ko ukuri Imana mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Yaba agenda mwami, turarambiwe mwami, turarambiwe mwami Yesu Kristo, wiheshe icyubahiro mwami Yesu Kristo, uruhanje agahanari muzima, aza agahanari muzima, ibirenge ari bizima, amavi ari mazima, umugongo ari muzima, igikaraza ari kizima, amabere ari mazima, imisaya ari mizima, imbavu ari nzima, mu gitereko ari hazima mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndamukurambiye mwami uramukunda, ndamukweretse mwami Yesu Kristo, ndamukweretse mwami, ndamukweretse mwami, ndamukweretse mwami, uri mubare bwose bw'umutuku bwose urangire, uri mubare bwose bw'umutuku urangire, uri misonga yose y'ubukiriza irangire, uri misonga yose y'ubukiriza irangire, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'umwuka wawe n'umuriro. Dayimoni yaje kwica ubuzima bwiwe, dayimoni yaje kwica ubuzima bwiwe, yaje kwica imibereho yiwe, ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo, ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo, ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo, ive mu ngingo ziwe, ive mu magufa, ive mu mitsi, ive mu gitereko, ive mu nda, ive mu kiyunguyungu, ive mu gikaraza, ive mu izosi, ive mu maso, ive mu matwi, ive mu mabere, isohoka yihuta, isohoka mu birenge, ahantu hose yinjiranye, ahantu hose yicaye, hose ndayitegetse, ndayitegetse gusohoka, 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 hinda gashize isohoka, ive mu biti cy'umugongo, ive ku bikanu, ive mu bitugu, ive mu bitugu, ive mu bitugu, ive mu bitugu, ive mu bikanu, ive mu ikaraza, ive mu nda, ive mu mafyigo, ive mu mugongo, ive mu mbavu, ive mu mabere, ive mu gitereko, ive mu nda, ive mu nda, hose isohoke, hose isohoke, hose isohoke, hose isohoke, hose isohoke, irekure ibitugu byiwe, irekure ibitugu byiwe, irekure umugongo wiwe, irekure amavi yiwe, irekure amaguru yiwe, irekure amaso yiwe, irekure imisaya yiwe, isohoke igende, isohoke igende, isohoke igende, isohoke igende muri we, isohoke igende muri we, isohoke igende muri we, ihinde agashitsi igende, ihinde agashitsi igenda, 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 isohoke yihuta, isohoke yihuta, isohoke yihuta, isohoke yihuta, isohoke yihuta, irekure ubuzima bwiwe, irekure ubuzima bwiwe, yaba indwara, uko yita kose, uko yaje kose, isohoke igende, isohoke ive muri we, isohoke ive muri we, isohoke ive muri we, irekure ibitugu byiwe, irekure imbavu ziwe, irekure igikaraza ciwe, irekure amabere yiwe, irekure igitereko ciwe, mu izina rya Yesu Kristo, irekure buri kintu cyose yaboshe, buri kintu cyose yafashe, buri kintu cyose yazimiye, ikirekure mu izina rya Yesu Kristo, ive mu mitsi, ive mu magufa, isohoke igende mu izina rya Yesu Kristo, isohoke ive mu mifupa, mu izina rya Yesu Kristo, isinde agashatsi igenda, ihinde 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 agashatsi igenda, ive mu mutwe, ive mu misaya, ive mu matwi, isohoke igende, 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 ive mu bikonjo, ive mu maboko, ive mu nkokora, ive mu biganza, isohoke igende, isohoke igende mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Yaba imbeho ya pararize, yaba dayimoni ya pararize, isohoke ive mu maboko yiwe, isohoke ive mu maboko yiwe, isohoke ive mu maguru yiwe, isohoke ive mu birenge byiwe, isohoke ive mu kiyunguyungu, isohoke ive mu bwenge bwiwe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, irekure ubuzima bwiwe, irekure umugongo wiwe, irekure umugongo wiwe, irekure ibitugu byiwe, isohoke yihuta, isohoke yihuta, isohoke yihuta, hine agashatsi igenda, 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 dayimoni irekure wiwe, irekure amagufa yiwe, irekure igiti cy'umugongo, irekure sente z'umugongo zose mu izina rya Yesu Kristo, irekure igiti cy'umugongo mu izina rya Yesu Kristo, irekure amagufa y'umugongo mu izina rya Yesu Kristo, irekure uyabemo, irekure uyabemo, irekure uyabemo, bamuresitoma, 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 sohoka wihuse, sohoka wihuta, sohoka wihuta, irekure esitoma yiwe, 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 kugira ngo ukuguru kose kurangire, kugira ngo kose kuhabwe mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni kuva muri esitoma, wewe wishushanya n'indwara, wowe mutezi wihurira, urekure esitoma yiwe, urekure amanifesta yiwe, usohoke uve muri we, usohoke uve muri we, usohoke ugende mu izina rya Yesu Kristo, usohoke ugende mu izina rya Yesu Kristo,
usohoke ugende mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse umugongo akakanya ubuzima, umugongo akakanya ubuzima, ibyo umugongo byose birangire, ibyo mu bitugu byose birangire, ibyo mu magufa byose birangire, ibyo mu bikaraza birangire, ibyo mu mayitesi birangire, ibyo mu mayitesi birangire, ibyo mu esikuba birangire, ibyo mu magufa birangire, ibyo mu gitereko birangire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni isohoka va mu ngingo, uve mu umugongo, uve mu magufa, uve mu bikaraza, uve mu mabere, imisonga yose irangire akakanya, imisonga yose akakanya irangire, ubabare bwose n'uburibwe irangire akakanya, muve mu mitsi, mu magufa, mu izina rya Yesu Kristo. Rekura amagufa yiwe, rekura imitsi yiwe, rekura igikaraza ciwe mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni waje kukunaniza, dayimoni waje kumutera ibibazo, sohoka wihuta, sohoka wihuta, rekura ibikanu vye, rekura ibikanu vye, rekura ibikanu vye, rekura ibikanu vye, birekure mu izina rya Yesu Kristo, birekure mu izina rya Yesu Kristo, rekura umugongo we n'amagufa mu izina rya Yesu Kristo, maze ahemuke, aheme neza, azamuke kumera. Dayimoni waje kumuboha, waje kuba igikaraza ce, waje kuba izosi rye, bamutwara ipepo, bamubaha hariya, bamubaha hariya, bamubaha hariya mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ati gusevura birangire, gusevura birangire akakanya nyene, gusevura birangire akakanya nyene, gusevura birangire akakanya nyene mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imiringoti yose yo mu mihogo yawe y'ubuzima yose ibe mu buzima mu izina rya Yesu Kristo. Yo mu amaha ya bene isaha y'ubuzima bwo wera isaha amaha ya bene mazima, igiti cy'umugongo twaye kuzima kibaye kizima, mu birenge baye kuzima, mu birenge byawe baye kuzima, ibirenge byawe baye kuzima, aho uramushye, aho ubushe bwose burahavuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubushe bwawe mu birenge bwawe burahavuye mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni wateza ubushe mu birenge, dayimoni wateza uburibwe mu birenge, we uyu musi uzosongora mu birenge byiwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndabirumarije, ndabyabindi ndabirumarije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzorugenda mu gihe cyabyo, kandi ntabwo uzosubira kwiga munsi mukondo, ntabwo uzosubira kwiga munsi mukondo. Ibyo munsi mukondo byakoze aho birahavuye, urumva byakoze bagura munsi mukondo, ntabwo uzosubira kumva mu izina rya Yesu Kristo. Wera akanya byarangiye, wera ubunyene birahavuye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubabari bw'umugongo burahavuye, bwo bw'ikaraza burahavuye mu izina rya Yesu Kristo. Kuzungura birahavuye mu izina rya Yesu Kristo. Kumene ku mutwe agahanzi kudusubira kumva kandi bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Imisonga mu maso na cyane cyane muri jisho ntabwo uzosubira kumva kandi ntabwo uzosubira kumva mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uzosubira kumva muri jisho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dayimoni uteza indwara, dayimoni uteza indwara azobita mu ndwara y'isukari, ntuzoze ku buzima bwiwe, ntuzoze ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Nta hypertension ku buzima bwawe, nta hypertension ku buzima bwawe, ndayirumarije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe uyu munsi ntakizi umuntu udashobora kumva, nta kuzungu udashobora kumva, nta kubure ku muntu udashobora kumva mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibintu byawe birabohotse ngo ibirenge byawe birabohotse mu izina rya Yesu Kristo. N'ikiwe gutyo kirabohotse, imitsi y'umugongo irabohotse mu izina rya Yesu Kristo. Ya misonga n'ubwo yose yarangiye, mu gikarazo bahema byarangiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kuzungurwa birahavuye, no kubene ku mutwe birahavuye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mu mbaraga za Mwuka Wera n'umuriro, ndabaroga ko mwa kwipimisha, babaze kwipimisha isukari y'imiti bakubwiye habitation iravuyeho, habitation iravuyeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nta habitation zo ku buzima bwawe, nta habitation niba udashaka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Igikarada cyawe kirakwiza, ikiganza cyawe kirungurutse kirakize mu izina rya Yesu Kristo. Ugiye guhamura imbwebo uzizamura uhema neza mu izina rya Yesu Kristo. Abaho babe harafunganye, ntabwo uzosubira kumva bwa buri mu gikaraza bose kumva y'amabere byakomaza amabere n'ibyo kumva kandi bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Akatubwa nawe yawe mazima, imisonga yose irarangiye, ubabari bwose amabere bwavuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Uburibwe bwari muri amabere ntabwo uzosubira kumva, ubwikaraza burahavuye mu izina, kugunyurwa bivuyeho. Aka kanyurwa nawe isevura havuye, ukugunyurwa bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Ingeste zirakize mu izina rya Yesu Kristo. Nta ibisebe zogwara ko ndabona hari ibintu bigiye gushonga ikirungurira, hari ibintu gushonga ikirungurira. Wewe umunsi ugiye kurya amabuye, ugiye kurya byose n'utaho urya byose, ugiye kubifungura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ugiye gufungura indya zose ujya kwimboza atakimuvanguye mu izina rya Yesu. Kandi no kugijera uzogejera neza ata kibazo n'imwe, ata probleme mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Birabaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uragororakize imisomo uragororakize itinyanga wimumarishe uragororakize mu izina rya Yesu Kristo. Nta uzosubira kumva musenya akanya kanya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bisubiye ku gihe cyabyo mu izina ryo gucuka umusaraba Kristo wa Nazareti. Amen.